kublai pi baro mi pedang sopai pi shikane katuk kubor jengi upet ngor cable news Hashwa bangine kami iki kubor ki babnya anaga janmiet ngina phashwa chagimat bokongsan joko kubor mentakatayo Mi gipat ba Hashlong Batura Parliamentary Constituency banjir iki MP jaga Lok Sabha. Poin rip kendai iwe nak sispa kinong tap vote hagi election MP jaga Lok Sabha Meghalaya kat hadok keporsan steng janmiet jonggas ni tap vote. Peniu Presiden ke HANM bat tap vote ya ke Dr. Amperin Lengdo. Omhun kisamla wat kam lor kejing peluna ya kerta tungkam pulit. Diau kitrai jaka ke Shillong Western Bypass hadin bayo ya ke Dor Bamyahap. But, watla kadan gajing pentut ni kibor kemaryang, yashim bata shidrham kipun samla, ha kashat suk mensiam arhajar akusa. Kipat ba kajala Meghalaya haksing thok diang jagatayo, hilemi benet tap igi vote jongki nadu dang step, ban pendap elaka kamram banjir igi kertong di banekun, yaki election na Shillong Batura Parliamentary Constituency, ban mi kemach ki yang dorbar thawan Lok Sabha jongkari. Dang step hangap kipat ba hakaleng ki constituency na duk samla haduk belarang ba kelemi benyang lan menit tap ke vote jongki haki jaka tap vote paper kajing tap vote ke porman step kala long ke basong shit ba bala sakiru bala penjor kajing pahara haki jaka tap vote kipat ba dik hajar ngot hari lom khasi jantia ba rilom garo kelemi menit tap vote men kersya ki kertong jongki kibe kon ki election MP shika Lok Sabha naga Shillong Parliamentary Constituency bat Katura Parliamentary Constituency Haka Shillong Parliamentary Constituency kila dan rongot ki kertong ke konik election ki bagantop uba Vincent H Pala nakaseng Congress i Dr. Amperin Lengdo nakaseng NPP u Dr. Ricky AJ Singkon nakaseng VPP uba Robert Jun Karjarin nakaseng UDP bat arngot ki kertong Klemseng ki bagantop uba Peter Chalam bat Professor Lakon Kamal Hagatura Parliamentary Constituency kila dan sangut ke konik election ki bagantop yaga Agatha K Sangma nakaseng NPP u Saleng Sangma nak Seng Congress, u Zenit Sangma nak All India Trinamool Congress, bat u kertong Klemseng u Laben Marat. Great. Ma'am, finger please. This is the first time I have fought the MP election. I will not say I'm confident. I will say that my team has worked well. My party has coordinated very efficiently this one time. Every soldier is on the ground. Every member of the party is actively involved in this garnering of support for the party. And if you ask me whether or not that will yield positive results, I believe it will, because every boot on the ground is aggressively fighting the hate politics that has emerged in the state of Meghalaya in just this one MP election. Yeah, we are very positive. We've throughout our campaign has been very positive. Our campaign has been all about letting people, educating people and making people aware about their rights and their duties as a responsible citizen. And so we really look forward for a very positive result. During your visit to the nook and corner of Shillong Parliamentary seat, what is one thing that really stood out for you, which you ensure that you will take it further forward? In terms of the infrastructure or any development or yes, any that is the very lacking? reason that as a party we really covered all the 36 constituency to see with our own eyes, to hear whether the problems, the expectation, aspiration of people, and so we've seen a lot, and I think as a party we will take up these issues, and which are in fact most of which are already there in our manifesto. And what is your last message? How positive are you that how much you've worked, it will turn out in favor of? From day one, as a party, we put our faith and trust in God, and then we worked hard, and so we leave it to the people, to the wisdom of the people of the Shillong parliamentary seat. And I'm sure, as a party also, we are pretty sure that
our efforts will not go in vain. Well, that is the reason I think, as a party, we want to correct all of this. We want to bring about clean politics in every aspect and every, real meaning of the term, what politics is all about, which as a party we want to bring to the state. Yeah, that's I think the kind of politics that we've experienced all throughout the years, and which is very unfortunate, and in this day and age. I mean, as a, really, really unfortunate. So I think all these people who are maybe feel that that's the way that's the kind of politics that they've been playing all this while. So, but that's not good politics. We want to bring about a change, and I'm sure this time, as a party, we will bring a change, and we look forward to something, good, something very positive. 9 by 9 a.m. it is already 15% for entire parliamentary constituencies, that is for all 7 districts. So as for the initial trends, polling percentage is good, and like when we visit these polling stations also, we see large number of young voters who are voting. So it's a good sign. We are expecting better turnout this time. So about and is it peaceful in all areas? So far law and order is good, and in all across the parliamentary constituency, all these 200, more than 2,200 polling stations, polling has commenced and going on smoothly and peacefully. And our still today also our flying squads and our surveillance teams are closely watching. So far, no untoward incident or no law and order incident which will affect our polling. So everything going on smoothly. Chief Electoral Officer Kejala Meghalaya Dr. BDR Tiwari haga janmiat jong kesngi thok diang. Ula pentip bagi nong tap vote Kejala Meghalaya kebala poi ban tap vote kalakot syakah nerupu kendai poin kendai iwe nek sispa. Kata Hasilong Parliamentary Constituency kapoi nyopo poin arhenreu nek sispa. Bat Hakatura Parliamentary Constituency kapoi nerupu kendai poin lai iwe nek sispa. Kat aduk kepor san steng janmiat jong kesngi thok diang kabade kesngi tap vote. Chief Electoral Officer Kejelau Dr. BDR Tiwari habaya keran bakilat patai kubor uleto bahaduk keporsan baje janmiat kejengwan kinong tap vote banjit iki MP Lok Sabha na Kejala Meghalaya. Kalong nyopo poin arhenreu na kasispa Hasilong ban nerup kendai poin lai iwe na kasispa Hatura. Bat kejeng tap vote kalalong kebayat bet klem dadan kanu kejengja. Ula pentep bagane kejeng kain kampat dai ke Bapura nomor 4 yolut kejeng kain ke Bapura na Baroki District. Ulang bakaladan pat kejengkia wa kejeng tap vote ke Shillong Parliamentary Constituency kat bakalahir pat Akatura Parliamentary Constituency. Chief Electoral Officer uli thuru baya kini ki vote ki baladak bantap de kinong song anbu hakikat lai teli ki strong room hakikat artli ki district headquarter bat kawai Hasora Civil Subdivision. Bat la perking bahai kejeng pahara da ki CAPF bat ki pulet hakini ki strong room babu ki core EVM. Bat gajingnya wiki vote ru kan long hakini ki khatlai tili ki jaka haka sau trik ujelio mentaka senam. Haka por nyo buje janmiat ketenat election kala pente pegajing poi jeung nong tap vote ak jela kala kot jaka nyo puar poin lai nak sispa. Bat kan yeru kampat dai ke Bapura. Ndrai lakmi lenti bahkan kambon syok ban yak election MP ke belalong haka senam arajar kat kendai ka bapoi nyo puwei poin sau ar nak sispa. I'm very happy to inform you that elections for 18th Lok Sabha is being completed very peacefully and election has been conducted very smoothly. So till 5 p.m. whatever tentative report which is yet to be finalized, and there were a number of people still in queue. So the figure is 69.91% overall voting, in which Shillong PC having 70.26% polling and Tura having 69.31% altogether. So assembly segment wise report will be shared in the media group for your information. In each and every district, polling parties has reached safely and no incident anywhere, and all the elections happen in very peaceful and very festive manner. In respect to the machines are concerned, so during mock poll,
there were few machines have been replaced. So total 26 number of BU, 32 number of CU, and 64 number of VVPATs been replaced during the mock poll, and during the polling time the total replacement of BU is 21, CU 22, and VVPATs 55. So altogether, including mock poll and polling, total 47 BUs, 54 CUs, and 109 VVPAT got replaced. And all replacement happened well within time. So everywhere there is no land order problem, no any other incident, and all the election held very peacefully. There was a webcasting in 1886 polling station, so that has been monitored properly, entire polling process, and so far we have not received any violence or any such incident. Wala ka jinglet tap vote ka dega kam ka badi bantep hi tang marwe shimet. Nrai Presiden ka nyautrap Aceh National Movement HANM uba alam prang karbani. Ula bu ekador hakirinsan social media ban peni bula tap ka vote jong u hak kerteng jong ka kertong jong sang NPP i Dr. Ampurin Lingdo. Kibobun kinong tap vote haba kilit ban tap ki vote jong ki kim tre ban yatho ne batai AA Yano ki vote ne ki kershan namar bagade ka kam ka badi ban tip tang hala dia shimet. Nrai buan kilas ngo kendit bani i bau ba lam prang karbani ulashan ne kador balas pensap riang hikiransan social media ban peni shipat ba bula tap ka vote ha ka ba ubudam ulasaw ha kador jong ka kertong ke NPP Dr. Ampurin Lingdo. Kibor peniat election kilakang persya ban ra agi mobile phone hapo ki Jakarta vote kamtam ban chandor ne ban ring video yano bagi vote. Haga bedai bakani ke jingle jong ba alam prang u Chief Electoral Officer ke jela u Dr. BDR Tiwari ulong bagat tanat election kali jing tip halor kani ke jingja bat kalashim khia bat u Returning Officer jong ke Shillong Parliamentary Constituency ban u jore ke Jahar. The matter has come to our knowledge also. The cognizance has been taken, and RO Silang is in the Silang district and in the Silang constituency area. So if FIR being filed. There was an instant also today where a person That the matter. So I am telling you, the matter has come to our knowledge. And RO also taken cognizance and needful appropriate actions. So will one some person. votes be counted as invalid, sir? It will be very difficult because it is once we will properly examine entire matter and accordingly all the needful action will be taken. Wherever any such violation in purview of the ECI's instruction, accordingly all the action will be ensured at the level of the district in respect to if any reported case of MCC violation. Commenting anything in the social media wherever it come in the purview of the MCC violation, accordingly action. U Chief Electoral Officer ula pentebru bakatanat election nado bela pentrekam ya ka Model Code of Conduct kali okurup khatwei klur shipaulak prapusan hajar tengka tam ka bakentop ikjing sampisa kijing di pun buat u drugs bagi jing ngais ngobha. Ulong ba kapisa ka beli okurup kalong saupu arlak sanpu pra hajar tengka layo okurup ikakiat ke basyongdor nyup saulak prapukenda hajar tengka u drugs basyongdor sauklur prapaulak tengka kijing ais ngobha ke basyongdor iwei point iwei san laktam bat kiwei ke basyongdor san klur nyup saulak tam. Komisi Benta Pendelek ban penti kena bagi jing penlong ya ki election MP syaka Lok Sabha haga jela Meghalaya bakan long kebayat bet jat renti bat ke bakoi. Ki kenhuan ki bakmi ba ki bapeniat ki election MP syaka Lok Sabha haga jela. Kelami ban let penbet penbiang ya ki Jakarta vote ki badan hakelang ki benta jong ke Shillong bat Katura Parliamentary Constituency. Komisi Benta Pendelek ban penti kena bagi jing penlong ya ki election MP syaka Lok Sabha haga jela Meghalaya bakan long kebayat bet jat renti. U Chief Electoral Officer ke Jelau Dr. BDR Tiwari ulong bagi dan gikenhuan di bapenya di election haki news pa andru pu artli ke Jakarta vote pat kidan ke beladap ban mi lupa sisngi bandet ke Jakarta ban penlong ya ke election ka Jela Meghalaya haka kat kendai terik uyayong kan yok ban tap vote
na kebenta banjiet ya ki MP Lok Sabha na Shillong bat Turasi. Habakran bat u BDR Tiwari haka khatnyo trek uyayong arajar pusau ulong manaduk kapor sau baje janmiet jong ka khatnyo trek uyayong. Kal sedang terikam ka silent period ka ba sau pupra kenta sebagai jing thap vote. Bat agane ka silent period an amsha ban penlong ya kino ki jing yalap election. Ula benrap syo bakatanat election kelapan kre e barak kijing dan kam na kebenta ban penlong ya ki election Lok Sabha kam tam haba keladon kijing itu lupa bakala abandon kijing jur slap hakikat tu ngi jaka balapan klandu igibor pahara kaleng jaka. U Chief Electoral Officer ulong bakum balong menta kalong kebajai-jai. Nri kilong pat ki balapan kre ban pet iki paro. Today it is T-2 day for dispatch of the polling personnel. So we are having around 762 number of polling stations where polling parties are dispersing one day in advance. So most of the polling parties has already been dispersed, and some are arriving also. Now today from the 4 p.m. onward, the silence period of 48 hours has started, and during this time there will be no active rally and campaign etc. No campaign period. So only candidate one door to door they can reach and approach to the voters, and all needful arrangement for the safe arrival of the polling parties, and there all the needful arrangement at the polling station to facilitate the voters assured minimum facilities has been arranged, and we are making all arrangement to look after the polling arrangement, even because there is the forecast of rain and wind also in the several areas from the IMD side. So all needful arrangement has been made, and we are doing webcasting also in more than 50% polling stations. So altogether around 1800 plus polling stations are chosen for the webcasting also. So remaining polling stations we plan to cover through the micro observers or the static teams or videography etc. So all needful security and the monitoring arrangement has also been placed. So needful requirement and arrangement, everything has been arranged. The entire administrative machinery for the expenditure monitoring already in the place. So we are very hopeful and there will be no such incident. So far and all the matter, the entire administrative machinery has been very actively looking after the entire scenario, and the situation is peaceful at the ground. So we are not looking any untoward incident, but we are fully ready to see each and everything at the ground. Arsni hasya bagi patba kanit banjit ikinong mi kemat kiong dor bartawan parlimen kata kebanlong hakakat kendai trik uyayong arajar pusau. Ki nong tray ke district Riboy ki bukantup naduk ke returning officer ke sector officer bagi zonal magistrate. Hakakat nyau trik uyayong arajar pusau ki lapan kre ki tiar kitar bat sedang banmi na nongpo. Bandit ki polling station ke bakam jengai. Ban penpoi ki tiar kitar na kebenta ban kre ya ke election banjit ki MP. Kini ki officer bagi nong tray ki lapan kre ban mi hak steng sengi jong ka nyau trik uyayong arajar pusau. Balik saamiat lupa syakitoki polling station ki bahapapo ka jinpet jingkemi jongki. U district election officer ka Riboy u Arpit Upadhyay uli thu ba kajing penkrek na kaliang sarkar halor ka jingjit ki MP ka banlong haka khat khandai trik uyayong kelarang ya chaprang bat kilalong ki belapen krek na kebenta kani kesni. Uli thu ru ba khanang bakan omdan kanu-kanu kajing penthut na kaliang sarkar kelapen klan ki bor pahara khanang bakan om kata ka syongsuk syongsan ki patba. Bat man penting kinaru bagi patba kan yok benesim benta lat luat ha kini kesni tap vote. Show uli tho bah ka district Riboy ki dan live way tali ki polling station ki bakham dan jingma. Ani kita ke belong critical and vulnerable. Bat south tali ki dan jingma lani vulnerable. Ban penting kina ki jingsingan ki patba kini ki jaka na kalian ke sarkar kelapan klan ki bor pahara dak sipai CRPF
ki pulet bat komjo ru ki home guard. So as far as preparation is concerned, all the preparations have been made and it is in full swing. With regard to law and order issues, a very detailed security plan has been made, and we are especially focusing on critical and vulnerable polling stations, the sensitive pockets, and the border areas. We have 31 polling stations which are critical, vulnerable polling stations, and 4 are critical polling stations. So for that, adequate arrangements have been made. We have CAPFs and sufficient deployment of police forces and also home guards to ensure that we are able to conduct elections peacefully in a free and fair manner. Along with that, earlier also this time 368 people opted for home voting also. These were the 85 plus age of voters and the PWDs. So out of this, 366 have voted and 2 voters have unfortunately expired during the course of this thing. So this has been the update so far, and we are looking forward for a very successful elections. The honorarium is fixed by the CEO office, and this time we are trying to do the honorarium directly into their bank accounts. So the honorarium which has been fixed by the CEO office for presiding officers, 500, 450 in different categories. So that honorarium will go directly to their bank accounts, and the food money we have given them in cash in today. Ki patba ke blami bantap vote banjit ginong mi kemat ke Lok Sabha ke lepen pau ke jing terang baki basya jiat banlong MP ke Lok Sabha ke de bencim kia ha ke banra ki mat ke bakongsan jong ke jela bak kejat ben riau ha ke yang dorbar tauan parlimen bat ban bot dia ni kimat ke benang sateng bat ke sarkar pedeng. Mat baning kong ti kalong ngi kum ka jelang idon sibun ke jing e mo sibun ke bangi ngi la banyu i ti ka baning kong e kalong ka kam ka jam unemployment namata ki khana samla ngi sibun ki khana samla ki balanang la start tamakalat kampli yaki ti namar ka sarkar kam le i kam khami kam pet yaki re bakan jin dalawan ra dak sibun ki lat kelinting atharai ngi kum ki samla ngi nom mlong ki bakardu kanya ka kam ka jam desa sibun ki jing e ka ba ni laju i mo nakapor sa kapor kum kini ki border area issue ko mencuang te kum haki turu ka jing ya snam balalong man kapor bai man si man kapor bai man ka election ki la ngin pen bet mo henry kam jupoi te kata kathong tingi kwa ken bakini ki bajab mentai kin pet kin ya ka jela la jong kumno ban kentiu haman kiliang kumno ban solve ka problem jong ki rit kiria ki baduk ki basuk khamjam ki nong kendong ki basa ki border area nang ta de sibun ba ki jing dunau la kalong haka kumbang chi ong ha ba ngilit trai man la kasngi ipe ki surok ki ret ka ju beli ka government kam shim da ki we ki lat ki lenti kumno ban pensu ik pai ba ring ha ban chi hol mi man kasngi ka chabang inda le trai ru ngi ha ban chi aslam ba namal ba ngi don ka traffic jam te kum kita ken ki badi ki jing e jong ki pai ba ka ba man la kasngi kajing ang lut jangi te kalong ba kumta kan mau ken pet ya ki jing don kam jong ka jela kum ki kam ki jami ki khna samla nang ta kin penhe ya ki surok ki lenti ai long ka don kam kita bakin pet nang ta kum juru bakin pet ya ki jing e jong ki basa sabor la khaput kum tu kan ma namar ba kebun sen ki jukendu be ki jing e na kapor te kumta kan kin la banyarap ya ki kumno bakin kumta kan mak kenyo ra ta ka hok jong ki bakidai kumta kum ki nong song snong jong ka jela om bakin sha kdi lani kin sha nyon ben ha ki wei pat kan ma ki bar jela e ta kita hi ki kwa jong ni kwa nu nu mp bang ki han betul sa phang nam ta ka jab riu ja jong ki khasi kum bang sem ta kan ki sarkar tak balale mai kabalong le sidang kalau kawi ru kalau jing bam sap ka bapalat ha sema jong kai để cho cái gì tây cam cho cá rồi bắt ha như bây giờ bao nhiêu bao ha tu đi xem chín giờ ba rồi như bây tây cam nó dùng chín giờ ba này cho cá rồi chỉ qua ba cái nhưng mà vô nó có bị sao cá bắt mai mà cái nó mà peni mình dẹp được dùng gì hàng này cái gì khasi hàng development này cái nó cũng được banta bagi kon khasi khara dùng gì thì mình vô cam jam banta cũng mà pekin sarkar MDM tangi babon lagi tây cam joki babun ni ki ngalap haiman ki department babun ni do khala trong do garong apa abong no jam kwa pi jai beni khasi ni bon ni biwat kamar jam ta kim ji asyo
de ngasu ong tang kata bang ikwa tang unu kani soka patamai makan nimpek kalau gumno ne kanu soka balik manusia te hangat ngam sawi hapsu Kongsan itu kalau bunlik pun nyesat nang mentaga jat riu jungi kamtam ni jat riu jungi kabarit kaba ngas semua ba ki jingdawa jong kini ki samla jong ki rangba jong ki nongkme hadu mentaga susah kut hasun mundan jing mi kanu no gersam mar boleh yu kamtam li kumke ichidul ngan ni opi ichidul ngilai keren nadu kisnam gi bomcha ngakan mau kapor ngali ngelej mangai jong buat bendo jong in naka council bangini represent napoka komiti kepada keren cipang ni ki language jong ki kabang ngengok kalau ba budo budang menu budang ulayo kat bangi ka ki budo kim dadan shu ki kilit jong ki boyu ni hang ni ki beriu ki belanang belastat ba boni ladi lang more educated when they compare ba kiwi kita tribal ki badan hang ni ka north east there but kawai kali yang nilai iba wat ki khasi jongi kinong tho ki professor ki lecturer ki gubun nama ki lai yo ki doctorate ki ladon lagi jong ki kot isla ki ladon lagi jong ki nadong syadong ngal kabel ngo kalong ba balai bang ka sokar India kamai kat bai ki state barit tribal ki barit ki pampot don air yo kini compare buat wenong ba nahap tang na menta bau garu umput don ki literature ka biang umput biang ka tho katar induk lang mengi ka piso songhok na ngam songhok na so ba unong mi khmat bon li mi khmat ni menta ngit wa mentali kimi ki nong ki kertong ki banang bastat na sai ki nyasa na mentaga nga kali ka bor yung ublay ka man yung ublay dang ikari yung unjit ki brio ba yung ublay bati brio ti blay yung bisan hak ikari ka jongi akit lagi jong jat bentri kata tah yang ublay ni ki brio nang batay kumno mo bana jirong ke ublay dang telong tak unjit sai mo ikan sabo Bating ublay kita kan kita gini mah. Hakani ke MP pemerintah the job kalong bar kencim kia yang ni kena samla haka puli putih bar kiwi dah. Larit pai wah konstan dek di musuh tu bang dia ki cai menurut pai pokoknya bar lesi ka sorkar ka banwan nang sia pod dali ada kawan biang ka jepi isu tu sibut ki mau jung thot ni kundu ni ku cai menurut pai kum kan nyam ka berit pai pokoknya ka ring dia ka jongi te UMP ba job mentah latrai ka bar dan kam tam gidi ban yo UMP ubadan ni ka sim yale ban yang rang ba nang mentah jongi kirit pai banyada ya kan nyam kerti ka dustur ka jongi swan kong light na kata ngi ikum bakalong ke scenario mentala spusnam ka ayat kini ka jinsin cara BJP ngam tarai su ngiron kami ki lat kelenti kanwan ka UCC kanwan ka NRC kanwan ka NPR kinwan seki wei pada ki jing penmi ki notification ki anjo ko sok India ta kamram tu NP dei banyang rangba ku utau MP uban yele uban yang nak benta banyada ya ngikirit pat ikan kata ka konstan bagi dan kam quality hau MP uban job dah yang aimu yo play mah nong buat nong kau ini berarti kasumar ni baru si kata di lingkung isap mikwa ya ubrio badan kata kabor bom sensari ni hakan ni mah kat ni kejing jenjar jangi hane kari jela jungi po kani te kengi kwa ya ubrio ba piang banang bastat banwan ra ekaroi kapar hang ni hapo ni khalaya jungi ke kata ngim kwa ya ke BJP te ni kwa ikini kini parti cuman wan ni ta bah kamiat ke tang kita kentet Ka election syaka Lok Sabha hakalangi polling station haka distrik Ribhoi la sakhi ya ka jingmi renti jogi patba manage ki polling station ban pendap ela ka kamram ban ya thap ela ki vote bat katkum ka jingkhan balayo na district election officer ka Ribhoi Arpit Upadhyay ula pentep bahadu ka por sau buje janmiet ka jingpoi yu bathap vote kala kot sha ka 100% na khispa nagalyang district election officer ka Ribhoi uli tho ba ka por jong ka jingthap vote kala kot ka por sau buje janmiet
Bat kiladan ki polling station ki belakang no bat kila sedang banwan pai bat kidan katuk ani ki polling station ki badang beteng ban ap hadu ban yo shim benta barok ki pat ba. Bat hadu kani kapor la yo jingkhan ye ka jingwan jinginong tap vote bakalong hadu andruk pusaw na kispa. Bat ka jingkhan ka bakado an sala ban ai hadu ban dapen mi andalwan pai lut na barok ki polling station da ki brio ku break mi ya ka kam tap vote. Ule tu uru bakani ki election jet MP kalong ke bejai-jai haka bagi pat ba kila yo ban hishim benta la luat ban pendep ila ka kamram klam dadan kanu kanu kejing pentut. Ule tu uru bawa dekatan block 2 kabade kaweni ke jaka kabadan jingma ne vulnerable. Kam syam ladan kanu kanu kejing pentut haka bagi pat ba nong tap vote kila yo ban hishim benta da kejing la luat. Hendrai kaladan pat kawe kejing ja kabaret itan sning haka ba uwe beriau la sedang ban pentut. Bat nak yang gibor pulet ak jingin dan rengkat bat ki magister kila kem no yu bat ra yu nak benta ban le ak medical test bat nak yang gibor pulet kensale ya ka badan kam ngadap da kejing so komen bangalayo ban vote tasngi ban kane ka de ka sien baningkong bangalayo ban vote ha ka election bat nga khmi linti ru ba kino ki MP ki ba job how news nam kinyalam sha ka jing bha bat hakaroi kapar jong ka jilla Meghalaya Suwan thek buj bej ngatang ba kwa ngan kham kala kham ha su nabin na chakmat angumta iki kita jingkela long kata ka jing kwa haba sngap kina ki bari ati ka ba kwa ka ba pan long ngata ngakwa namar ngayu i leng bau pra kai i ka kala ka perthai ka long ka barok kari Meghalaya ro ka kala tela i kumbaka khi te ngaru ka kwai ka jingkala namar hadien la shat sisi kala we jongi la we ki khon ro ngakwa bakin long bet babha kan ngamnang ra ban kran islam tang katahi ngakwa ban kran penyak ki kam kham kloi kin ai ban ya ki kam ban long yarap bikini ki ba dan kam ki bun ki khana menta ki bala pas degree ki meyok kamre ki bun ki ba ya shong tui telong khanang ngi kwa ki neki sarkar ki balong yarap na kini na benta kini nong pule bala dep ki meyok rete long pen yarap ki neki ro ban yok kam long at least kin yok ban ya yok lang ki kam barit ro ka baring kong ngai ngo yo blei ai lat nga ni wa sni magani nga ni ka khidmat ni ka sni hoi kunga kum wei nong song jong ka jela Asngo kumbanga dap da kejing kerman bangayo kumwei benjit ya kinong mikmat bangai I ke jela ke jongi ke dap da garam sudah bat ke dap da kejing bamsap sudah andai kemtang la yo benjit ya unong mikmat asngo dap da kejing kemen hoi habaning kong asngo ngam sngo thu sngo thau yo eng enjit andai habau bleu lap til lat lengan kelenti ngalawat da kejing tip ya nong enjit dengan sngo dap da kejing kerman kejing angut ke jonga ke wei ke dai ketin kathilit bala da ga im kaktin kajai benre ga im kabar kalong ya ka try melu try jaka subu lada ngi kum ki khasi ladang im don ya ga jaka hangne khasi te shano ngin phet nabang ka try jongi ka denang ne te lada ngidon ya ka try melu jaka ni smutu bangi dang im ka tu api MP ke mo ni kwa uba start uba sempang uba la bandek hakino kuno jingelang uba pelia ka parang bukumta Tina ikini ki MLA kami ada ya persambat ke Assam te Assam haka met ka ya buka drong ka but ka star ko ba mo petno bala rim wala sa kanno ba katu ka jing ayu ka Assam haka kaput umi tang sisen ado menta ibru ke ba salak ke banang nama karo hikai ki konna do dang ret baun start banyo pisah ban sangi tang suspa ke nyau pisah ke kena ke bakat tu menang re ya dekat pat Till 4 p.m. the voting percentage was 64%. And no untoward incident has been reported. It went very smoothly, it went very fairly, and even in block 2 area, which is the border area where we had some voters who came from block 2 side, they were also able to come freely
and the percentage of voting is also much better this time. So apart from that, there has been one incident in which police has detained one person in Umsling area. So he was trying to create a nuisance, and he was reportedly in inebriated condition, and he, as of now, he is going for a medical examination, and the police will take the further course of action. This person was apprehended by the magistrate of SST along with the police team. So all the polling parties are now back, and we are expecting by polls have been closed in almost all the polling stations, barring 2-3 polling stations in which will be closed in like next 5 minutes also. So yeah, that's it. Nangi saat ngi nagabenta ki wai pat ki kubor ngin sawan phai hadin kini kijing penbena. Give your home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Lakhiya Road, Shillong. Now PCN ang nagajan miet ngina pai biang syagi benta jong kubor. Kawai kalong yang kalamat eka apat sepsngi haba kading kala klang bha kala bamdo eka yang kabadan hakasnong sonidan kabahap apok sening CNRD block haga distrik Ribhoy. Kani kajingja kala ja hakamiet jong kasisa jan jong katayo balalay. Hakawai kajingja kabasngosi kawai kalong yang jong kong itailes kamdet badobat diwan warjeri kilamat eka jingja kabasngosi. Hadian bagi telik ding ke besar kai kila bam lod ya ke yang kesam jengki kentup ru ikijing dan jing em. Kani kijing ja kala ja ka kak lai trek ya yong arajar opusau ha kapor ko bah nyo beje e jan miet aksnong sonidan ka bahap apo ko sening CNRD block ha ke distrik Ribhoy. Kat kum kijing te bleo lum kani kijing ja ka basmosi kala ja kani kalong yang ka badan san ki kon. Ha kapor bagi ni ki brio ke basa kani ki yang kim shimladan satya la ka jok yang sa. Bat kidang elech ke yang jong ka kami iet jong ki kon. Nei thu ru bagani ke jingja uploading la subah ka bakala sedang naka kamera ja joki hadian muka kami klada ban shat jingshat haswa ba let ka shi yang jong ka kami iet ki kon. Ndrai onda kilawan pai kilalap penban ya ke jingja ke basmosi hak bagading kala bamlut ke yang jong ki. Kentup ya ke jing don jing em bakentup ru sensar badan kombasan kwental
Ukau san mon kitin tatah ndrusong ki jan kinep ki kot pulia jeng ki kon joki bat kiwe kiwe. Nageleng dorbar shnong sonidan lengba uba wanda kamdet urang ba shnong ulepen pau ke jing sokya ke bajur halo kene ke jing mat jok kene kelong gieng. Bat kinong shak shnong kle persangkat bala bantem me ke ding ke belaklang bah kene ke por. Nageleng dorbar shnong kla dat ban ai ke jing tip keyboard pulet keyboard penlip ding bat kumjo shak office UBDO ke sning CNRD block ban le ke badan kam tam ban penyo gilat jing harap kene kelong gieng. Kumjo ru la kerpat ya kinong mi kemat kiseng boper bat ke sorkar ban ai le me kala jing harap kene kelong gieng ke bamat ya kene ke jing jak mas moksi. Dan mbak ingin ngijing mit kena nyobuje met kamtu dengan lawan rep lis di cekubay dan beri rep perubahan ada usi kembahasan kental ya tuh kebahasan mon buka masuk tirsan nasi berni Yagi pasar berkat kon gina barok kai ki Facebook ki epic ada har baro kan bo em pojing dele inglut. Sama kali yang jonga kumurong ba snong marsio jing tip ya gini jing jam men rapor nrubuce nrusiteng im tu ngalawan mare batka dan gini jing ying ne po snong soni dan jongi. Dan kali yang jonga kumurong ba snong de ke banga la ban le gelong ba pentip siki berengkong yang pentip seblok man adin mengelayo YouTube na leng ka blok ruka ong ba dewan persisya lang baki polis tingwa pentip ru sa po police station ng kay Salak tahi marmar gi pulit ki lawan rekat bat ka we ke tengkar man ke ka ni hapo gani ka yeng man pelip gi ka ting ke ke bangila ban yar magaleng jong snong golong tang bat pentip seki bor lor kan tam na blok kinong mi mat ki jong bat kumjuro nagaleng ka snong idan kartu kan ni ban yaram ta kan gini idan ga phone ga ni pekre lada jaga ja baca ke belum kiba ja snong jong kata hi nagaleng jong ite ai ke bang dan man ong golong ma pelajar te tinggal ni isu stang begini beli gilat bat kam kut tang kata ngin apa ni thaulak nang ni nang tai kum no ban yo ban yarap ke ni gini tu ani nagaleng jong kum kasnong ita ha kasni baar jong tayo ki samla ke bathap kampulet ke jela ki lapan jing pensyai ni ki he jong Central Recruitment Board jong tanat pulet ke jela Meghalaya halor ki revise guidelines ne ke baydai bat ke jing penkelai karta thungkam ha ke tanat pulet Henry kilayo penban ne ke jing batha ban iwa jing tip na ki he officer ke tanat personnel jong sorkar jela Ki samla wat kampulet haka khandrew trek uyayong arajar apusau kilalit banwat ke jubab na ke Central Recruitment Board jong ketrat pulet ke jela Meghalaya halor ki guideline ke bedai ba ke jing penkelai karta thungkam haka tanat pulet ke be pher bat ke office memorandum ke bala menjor ke kenhun menteri haka lai trek urempang arajar apuar Habakran bat ke samla banrilang pengrop hadin ke jing ye kendo kelithu menakaliang kene ke snat trekam kalapha iki bani kendo bat ki officer ke tanat personnel Bantip syai halor kani ke jingbu erta ke tanat pulit. Hadian kani nak liang kisamla ke lech additional secretariat bani kendo iki officer ke tanat personal nrai nak ke jing bamdan jengki kim shimla yolat bani kendo. Nak liang kisamla ke lapen pau ke jing bamhun ni kani ke notification thongkam ke tanat pulit namar ba kani ke notification kan pendo kam ni ki babon kisamla ke jela kam tam ki kena nagitan no kendong. Maka agriculture ru ki bakla pindia ki bang pasya tang ikna ICR Then you go simply, very immediately they release corrigendum. So you should go simply, same thing now, we want to go simply. Why, how, in which way was this done? How are they allowed to just make their own rules as they go? They really samlali ni muka bani surat insya, all literate, all educated. What have come here and they sendat release yaki revised guidelines without notification. Dia mendapat release akan notification hadian yang pun berpenija yang beri banyak tangan semua terbaca. Jadi semua orang ada bang, info yang mau bangin bangin sini atau kanprat atau kue mah, tentang mangili tentang pencapaian tentang iba belahi kesan hidup yang dia tentang
tengah kusle betang teng impat la on pindah ya kamatri guru te pin sim kabu tengah ya ka age te nyimla nyim ama yang mo kata namar ba ngiwan hanya ngiwan ban nyim don dimut bukan pen berapa pen SPU ne ni kepat sarkar bakan ai mo ka de pai ba ma kumu di banyo ma sarkar kam de hok mo ban ya ka de pai ba tang kata besibun Kelada kini ada sarkar ka dan gaji perkadam ini ki semla ki barang konkret ni kakam ba ngir gede dan hok menjawab na plan kam oleh gaji Islam jung gaji penik ni kakam nila syuki Islam telakiu ka Islam pad yang kam priang syu te gaji konkret jungi kelong lena gaji wan jung tu covid gaji Islam gaji tungkam tungjam ke bampor kisan Islam menta te ka Islam jungi ka kiu ka sarkar kam priang jungi kuat ting ba sarkar ka perkadam menta ni semla na boleh ni ngilech hi min cuitrai kam kijam lade ngak penkre ni kakam ngak pulih kenang ni kijing pulih mablai ni kuat ni banyak kam kijam ni dan ni kata kijing terang ban long ban join ki forces temen tap la ini kam ai la tek mla teman pedang ban ni kuat bak sarkar kam dai ban syu ban kot lat ini kade ban perkat aku kalat ba da kum do kade ban perkiu ya kasnem kam bakala kenang bangiru ni la ban ya cekmat ban penkre biang ke bang da ke ko ba da ta ma ko sarkar kan sana kuat betul kata kalau bencang ke sarkar ngamentang kadang dan approach nem ngara surat yo approach nem mereka biok ban apa lah ya ka syong ke sarkar kalau kawak ban kiu kan loy ka constable bat kumju ya ka sai ko ba mentang sim like way village ala ko ta flash dia nak central recruitment board ki ong ba kimdan kataka kimla ban rectify ya ka corrigendum de ki ong ban wan no syaka personal department yengi bat tingkat bat kisamla ngila wan hang ni additional secretariat ban kendo ya ki secretary Andai kimdan menta kasni kang baki ong pat bakin long ngin kendo ya ki laman dia ya i secretary laman dia ngin kendo bat menta kasni ban melihat nang ngin kendo lang ya ita i joint secretary ro special secretariat ya ngin keli nang ya ka notification pada ka exist sisana bat dam exist kumu ki pas ya ka revise guidelines Kitrai jaka kibalaai ka kendau ka siap syak sarkar jela bansnai ke surok ha kala singi ublai jong katayo kila penpau ke jing bam sngohon ni kerukom sio ke dor jong ka bai jaka da ke sarkar ha ke jing snai ke surok Shillong Western Bypass Kitrai jaka ha ki jaka juki ke bade bansnai yak surok Tulian Shillong Western Bypass ha ka khat santarik uyayong arhajar arpusau kelawan Shillong Press Club na kebenta ban penpau ke jing bam sngohon halor ka dor balasio ke sarkar jela ka bai jaka na kebenta ka ne project ka Shillong Western Bypass ke de surok ka balai pupra point arsan rio kilometer ke ban peneso ko umsau ke distrik Riboy Shalat Maureng ha East Khasi Hills badai ka project lamang ha ke jinglot ka menlong ndrus pak klur tengka Habakran silat patai kubur uwe ni gitrai jaka ba rojan khalat ule tho ba gejing bam sngohon je gitrai jaka ya kador ke ba sarkar ka ai kalong namar bakat kum ka hearing baladai ban penlong mentala arsnem ke sarkar jela kala kular ban siu bal kesan ha kador ke penlong Syahjar arspa klur tengka Ndrai hak arpau terik urampang arhajar arpusau ke sarkar kala siu ka bai jaka tang ndreus pa prapuwei point ndreu ar klur tengka Nagaliang kitrai jaka kali thuru ba sarkar jela kala chunyon bet kitrai jaka da ka bchsiu tang shteng ya gador na ka balakular namar kane ka jaka ka ba sarkar kasna surok kadai ka jaka ka ba kijurap La ban kedau hang ni bah ka prat terik uno apra arhajar arpulai na kaliang ba Preston Tonsong menteri ketenat PWD Roads ka sarkar jela uli tho ba ketenat Road Transport and Highways ka sarkar Rengleng ba ka NHIDCL kala ban kentat nyok ban bei tengka ban snai dengan surok na kadau baka bai jaka kalong arsha bat kamang tengka jong ne project kalau kakam belum kelap kena bak subren baka he ka bai jaka banyak ka bai pasna rasuai muksa lesi pithi da jaka po silong dai pithi da jaka pithi tang kumba khatsan spa square foot kadau bai jaka kala he ka den re pisna bai jaka pisna tung bi sem di ba akali untuk milu tang sila ala belum ta Tema ni menuju ada kata jeng dia kacau pagi aja kan, pada apa istilah sebelum kamu terus dia itu. Pak kalau nolak macam ka ban dalam kami yang tu jika begitu. Kata-kata malah orang ini baru di sini star masuk brand jaga ega ba perkha, nopia atau pasti dan aku tahu head ban pej kata iya kasih jengi pej ba. Kata-kata ngisngu ngimun ban orang lah kalau kita dari di sini star dengan sudut lakala kajong kalau brand suaban kan jaga ega ega
Kita mila bersama ya keren ya ki minister ya ki bari penjaga kene kantor office dari magi gimla le tengi mila wat lat orang tinggi mla ya halah do pingin mla teng pe pa pada habun pe pa gimla le pingila ai do besar ke asil do pe pa ke abun no ki orang up ni sekren teng dari kepuan pa ngiru ni ham perkat asil nomor perkat dari development ikwa ka jong than kan kiu Mre halo rajin kiu ro jingwa do adon tanya kene project istu kan kiu mre idon hapat ba ngin yo pa ke ke ba sarkar kala ular kala ai ni ke kata ada demo ni nak le jumi kita jaka imla kanong ei ba ka sarkar nanti kan tuklar than hadu se simi kala ama ka hamit lang idon ka jok sarkar de halo do kata lahiring ni om bangi ni budo la om bangi ni pa ta kalor ba ka bangi kuat sarkar lawan kasar jelah lawan pada hearing pada ai kador ngir kata apa ai do ngilahun te ngintip kai bat ka katkum ki kindor ki an ka sarkar ki bukum no re kat kuma ki pensai ka por ka ba hearing ki ok kila pensai ni ba sin bala pas ki ka kendai section ba kendai pinamla ban komplain pinamla su ban le ai na le pa le jom ka sarkar kunjuk ngaptip rengi ni susah ka jengok ada halok kata ba pensai re indala de ka por pinsan sapat ki ai kawai ga kom kata ni kwa kan ban pensai sidi ba ba sidi ki press ba kumtip ba kan sarkar kalong kelan ngene ka ya bet ki kam ki badai bantre mungkin mau kalau kata jin sam kisah dari sebenarnya semua no kan nada nabiyan ni babi juga pun barang ilmusion nanti kata kon nakala tindip ke besar administratif penyewa tindip ke besar wan terkebiak kawan disebut dan keluar pada yang ini nah kon air ini sampai ka boso yang belum buat kata kada jin menjur bagi kamu di besar dia rumah lada kia menjur karena surakan yang dan sedang bahkan yang nang nasma sesya nak kalian pega ada apa pemilihan menjur lagi orang lain besar belum kelar ada besar hantar dengan pega ikiwin be memang ini barang besar ni kalau mencetai juga nomor dong di data pinora siapa yang untuk jaga mengatakan jikwa ni ayat project bahkan ya efek ya penting ni project kan sangat hak jikwa jumli dan dalam tentang yang keren di mewah ya ada kesin kadal kedon bahasa no bisa kebala ular gajah dan habaran muntah jikwa kan muntah teman bentuk Ahmad dan Iba ya ini jinnya kadon teman film yang berpawan hari turun barang saya hari ini ialah teman serta terjadi ilapan ai harus perlu dijemput dengan berapa ni nam bagian dalam kalau no kaji ya seluruh mesin dan seluruh dia ya kau apa ilaka bat ilapan ni hari ini kuatan karena kuat penuh. Presiden Kakasi Students Union ubak Lambok Starwell Marngar. Ulapan pau baka KSU kam snow pelasyo. Baladadon gido-gido ki kam tombor gibriyo bamday ki kasi. Ba an keno ne parap bet ki dekot ke KSU bagi day ki bedon keti. Bat kani kam day ke baja tang mentah ke kenti, ndre ke day ke belaja naduk ki snem ki bomensyua. Habaya keren bat Presiden ke KSU Ulambok Starwell Marngar. Ulang baka KSU kam shimla syak parap tang haki bor sarkar. Neriwat ni kibriyo ke benabar ke jelaru. Baik ladon ru ke beladawa beriban ken bi'a no ya ke KSU. Unang yalam ke KSU ulang baka sang ke hikai ban penklan ya ke bor perkat bat ban skema kanong rem ke jongki. Bat bagian logi bachelor ban keren ban pen snow ya kimat. Bat kasang kam ju hikai ban syok ne ban penyak beriyo. Ulang baka sang ke yang hakanong rem ke basyai bat kam pat syim kanong senja man kiang atiar no. Mereka yat kelenti ban penan kam da kabor jabiang bat kesur ban pen snow ya kimat jeng dawa. Presiden ke KSU ulo angru ba keseng ke penslur ba ke jengnang jeng start kelong ke bakongsan bat kedai ke wat lam ban la bener kat bor bat ki wei pat ki jela hagari. Ulo ang ba ke KSU gelale shibon ki kam hagaban kentiau ke jengnang jeng start bat kam tam bat penslur ke samla ke pulih putih bat ki wei ki kam ba ki emlang salang. Rela kataru kamar ki jeng keno bat ki jeng ketho ya ki ba keseng kam snow pelasyo. Hi kini ke jenjang ki ba dang jesian bat ki belajar ba kaman suaru
kini jinjia kiba kum gaseng bat kum bat buni kit khot ni habat kelas oprum aman kini jinjia kaki isu kam de su ba om barang sukha menta mane ila kan jo su momer wa sap hunri bat dari tiang dien ia kata ka paket nek tak history jinjia anti jo ke su no sngo pengiat kum kini ki jinjia tan jo per andai tang gawai ka ba kaseng ka yang kan urem ka long ba abang yak kinun kicing ki kicing dawa nyan ke balong hata kanti jong senchar kadar habasyat ba bahasa kicing keno le ki babun kicing pharap le ki babun andai kawai ke ba ngim jui kai le jong git khat banne kinu ki kam ki ba kumbang la cha keno ni jui kai bang haban perklan ku perkhat ke jong ni jukai bagian klan ke bagian scam kan orang ni jukai bagian seluruh ban keren ban persno ki mat ke jurang ni jukai ong yang ni chobariu ni punya bariu ni hanta hantai kum kini jing syak kan tho akaseng ni sol pola su namar ba kum nga cukran bro aingen ket ya ta jingi aingen ket ta jing syak kan tho aingen ket jing syak ka wang kti aingen ket kita jing syak ka wang ma aingen ket kita jing syawo na sedin na sakmat ndai ka thong gu chung yolong yang banyada kari ba ka pun ro ba im semla kwa ya ta kasarna banjo buram ndai ni kwa ba ka pun ro dem ni kwa ba ka pateng ba kalawai kam de man long marau halo ka ndo ko siap ni kwa ba kriti gitu stor isyak ba pang je bariu genjang ba ken klan namar ba ni de tang ka pun ro ba Midai tang kenhut cuki samla kyo persyang hai bor baret jumi. Pan pentelun ni kam om nam ta ke buram jo ke isu gunrai. Ni pentelun ni kren ni isu per ta jundon kam cukup beri nutra ko. Ti kita jing syak kan tho jing syak harap ti kim disu barang teman. Hanrei lada ki jing terha ki wan swan kumni na kapor skopor. Bat khan ko ba ki phai khman ba gidei mangi na thra ke por sabatai ngi kapul khat bi pat khat kelenti nomar ngiru ngirumla ban chupek ya ke jong mat jong kimen kikmi ba jong it khat habaki wan kedon ji sakam sapantara handrai longba wat pedeng ke jing long samla kadang khlut le se jing mu super khat ke pusien ya pulau ramba pulau ya ladi pandon pat ke jing ya Tirata ke jingi syak kan kut no te ngatrai ke por ke sebatai ke ik bersaji apa deh. Abang iklan sepang kita ke jingi dah ajat penriu. Iperkeng sepang kita au cuman riu bandung diberi masbar sini. Hot yang teng irkot ki opat iki beri kan kot kan slah. Ni jukran bengati sekarang. Dia berkata bentak mengisai kentu sorkar apa boleh kemara no aktif mekanisme. ALP lepas resolution ke sakut po kasukaran dia MRSA kalau hidup semua rasakan rit katur ngumtep kaji ayu tik sakak saki pat tiki an ke ba mirak mi nanti lalu kita bodon kabor kible ini tika jing kerjai kentu bejingai ban ni yang ki isu kalau ba penlit jemut pentrikam ni ki an bangilang banyada bantik lakam jadi beri usuan rong bian po jong kacak nanti po jong mencelai bro kowe ijing penterhang ijing syakan tho ngi su ngi nong wa mat kan tho than rei ki su kan ya yeng bat kita ijing penterhang bi deng dei ban ijing an si ijing rung along bi khot ma sai ong ba kim dei pi le bang khana so ka jing bendi yang rei kali si penta jung ijing prang bi jong rong ba ijing syakan no ita han rei dangla ma sai ong ba dangla ba ngerung along mengikum kit khot ki isu ba kan pan ya kerja dulu kan rung along kita ngejing perkhat padan tiba ni ju pesno is kun samla andai ni kwa bat hit khot ni ju kai galong bakenya seperti kokor kuburam haba syet haba sai bandon ngejing terlang bat ki borsno burthau ki sing samla ki sing lokumi bat ditang takat kejing terlang bangila penyada wat padeng jong bomdon tagi anyi kanun penyada ya cuma rung kathap ki bangal sebar sepo wajala jumi Hari ketang doai lada kini jing syak harap jing syak kentok te kidang ya khas ya khang matharai
kapori ka sa patay ka ba nanti ba kuno ba ki isu ko niya. Kumpulan mental. Lapat ni sak persai berok koi ba. Ladon kunu ke jingja ke jing tambor ke debit ke isu atau ke isu ke menjur na biar kene ke jing tuandur kata kedor ba ke isu ada ke seng ke badai boleh ki kamusnya. Hi kani ke jing long man ba ke jing sha keno macam sat para ke isu no ke bos ke por. Ba jing ki bos an ki chakem steng yong ni ki khot ko seng ba perngat ke don an ba her. Om tang ta ka jing pharap kami tangana ka tibor sa ka nang ni na jalan rai wat ki bari ma so baro ladon lu pan her city wat so ka ran dia ladon lu boong haban khan bi an no ki isu teng atrai ki bari su pet ya ka jing ya dan ti jo ki isu ni ki sapro di snam bi ya da jet ma bi pet bingi kum ta ki nong le kam sini han rai ngim simla pantulun ya ke selentam terkam jo ki isu bangin emsingi miet la basni perkhatan kita kiba kum bagi wei ki motor hari ki isu ka yang ka dongrem ka basyet basai ngam pat semla sem ya kesenjam haban king atirno hari ki sem senjam pada penonkam hukulom ni sem senjam penonkam da ka jebiang da ka sulkren ba ka jimot ni perkhat bat ni jukun turu ba ngijat ong ba ka jingnang tingsta kalong ba kongsan bat ki ong ka de ka wailang Narlalu kini isu paper ki bakaseng kajusim. Ni jupan selalu ki snat terkam paper ki jupan long jinsam ko snam aman ki snat terkam man ki snam ki thaw paper. Markadai ke sibentang ka bakaseng ka sotho ba narlalu ka bormet bing hapan berkre ban yakon ban da ka jait man riu pakongsan mi don kam ko bor jabi. Bangina ban yarang kat bor ka jingnang start kum molong pat ki bai pat ki jala po ko India pro ko. Ngidon ya ki skul paper ki bakaseng ki bor baret ki persang makersan ya ki lungying long sem ban ki lungying sem bacenca bombiang kayu kokot hakisnem mensua ila pa kumba akong tam ban pulis po darba nek ki samla ki ban ki lungying long sem ki bom da biang kayu kokot ila persang ban pa ki samla ban phali kuching ban kunu beli kon ki exam wat UPSC kum ta ter bat ki bai pat ki kam ki ba kaseng gale haman kisna terkam paper kum man chusim nuk sa tang po kan ki sunu masong unit kadon kum ar pramot ki kna ban luyin sem beduk ki kersan school ki na do primary level rai kum itang ngem chukwa than mengen put turai han rai ni persang pat ya ke ban kentiu ban penslur baka jinang instan ke ba kongsan kam ke chuk ke jumi rai ki bai kita ki bak chukwa ban pet ban kentho ban bodong ki su ai kinang bodong an kentho han rai khatu khabai ka jing ya kon ba ka jing thang jong ki siu lada kita kinu ki pentang ki mengila ai jengmot sarkar ta ki mat do sarkar ke ulong kam nei bi unong tang ki su rei wat ta ki kon ki ki bhajing sem jong tan kon thor kan jo chum to ya ti ngi snow ba ki ji nong wo ki nong pharap ki nong kren ba project ta potang ya ki su ban sumut sni ban skunot sni ban ngi a kubrei ya ki ru nomor kadang don ki bakum kita ru berkethok ina yo penjana jing terkam hari ngim semla snodam nomor ngi semle ya kono bakala hari ka jutmu ku jungi kalong khoj kalong basai kuno benyada pun kentiu ya kejat pentiu kentiu badai kham tam ni anglo ni trang ba ka puli buti ba kadang puli buti jong ajat penrip jong jala kalong kajong ba inget ki samla ki semi ki samla ki ba la ban ai jing sakri ya kejala ba jat benreu om lang ba ki sem balang om ba ki pol ka parti om ba ni kun hon rai hakano ma kuchuki ki shom ila pan aji chakri ya jat benreu lang ba ka jinang jing sta ba ku khulam ma ki ba unde jing da na ta kari ba ka jat benreu ko Hasua begini kemi ki kubor ke bedangsa ngena pa hasua sipor syakini ki jing pan bena.
home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Lakia Road, Shillong. Haswa bang ni kimi ki kubor ki berangsa ing penken mau biang ya kimat bakongsan jong ka kubor mentah ketayo. Mi gipat ba Haslong Batura Parliamentary Constituency banjir ki MP jaga Lok Sabha. Poin rep kandai iwe nak sispa ki nong lekap vote hagi election MP jaga Lok Sabha Meghalaya kat haduk kubor san steng janmiat jong ka sni thap vote. Peniu Presiden ke HANM bathap vote ya ke Dr. Amperin Lengdor. Om Hun ki samla wat kam lor ke jing penduna ya kerta thung kampulit. Diau ki try jaka ke Shillong Western Bypass hadin bayo ya ke dor bamihap. Bat wat la ke dan ke jing pentut ni ki bor ke Mariang ya shimbata shitrham ki kun samla ha ke shat suk mensiam ar hajar akusa. Ka matcha prang khasi league basketball tournament ke bala penlong da ke KSU Maulai Circle ha ke madan ni akai basketball ha Maulai nong preng. Kalau kut no akasngi palai jong katayo ha ka ba ka kenhon Onyx bat ka dubak kila long kila ado ha kene kejing yakop lekai basketball. Kani kejing yakop lekai basketball balapan long da ka KSU Maulai Circle kala sedang naruk kesau trik uyayong ba kila don sau art liki kenhon ke balawan bani shim benta. Ha kejing yakop ne ka final ha kiliang ki kenthai bak shinrang kala long ka bai tenat ba. Ha ka ba ki samla kenthai bak shinrang gila penyi la ka sap jongki ha kemat kinong petkai. Hagajeng ko ni ka final na kaliang kikentai ke dubak kalapan liam ke dubak bi da sanpuai lalai pun real point. Pada kajeng ko na ka final junction rangpat ke Onyx kalapan rem ke dubak da nyopun real lah nyopo point. Ka lari hun warjri jong ke dubak bi kalayo ke kusnam kum ke nong elakai ke ba tebet tam kaliang kikentai. Kad ba umeban shadap jong ke Onyx ulayo ya ke kusnam na kaliang kishinrang. U Presiden ke KSU u Lambok Starwell Marangar kum Kongsan. Uba Donald Walang u Secretary jong ka Meghalaya Basketball Association. Bad u General Secretary ke KSU uba Donald V Thaba. Sa mi kusnam shikinong job hagin ke jing kop lekai basketball. Kikin huon ibara akan amla adu kilayo ke kusnam bat kesong pisa ka ba 10 hajar tengkah. Bat kibuan baar kilayo ke kusnam bat kesong pisa ka ba 10 hajar tengkah. Seconds. 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds.
Situation Onyx Basketball Club. Hip hip! Hooray! Hip hip! Da ka jing tmu banele ban kentiu ka sap ka phong jong kinong ilakai basketball ha ka district Riboy. Ka seng samla nong po proper ka lapen long biang ya ka fourth open to all Bercham Cup Arhajar Arpusau ha ka khalai trek uyayong Arhajar Arpusau ha ka madan ilakai basketball ka badan ha sajer hanong po. Ka seng samla nong po proper ha ka khalai trek uyayong Arhajar Arpusau ka lepli perdapat sedang biang ya ka lumpung ilakai basketball ka bahe ba ha ka district Riboy ya ka belatip kum ka open to all Bercham Cup ka basau. Kabakit igajing mut pa kabadan ya kamat pedang ya werlang ban penya terli ya kabla sedang ya kena lempung da kajing ko na pedang kikanun ilakai basketball kibala penchong shit igipat ba kibalawan mansaki ya kajing play kena kelumpung ilakai kabla long ha kamadan ilakai basketball hasajer nongpo lawan ban play perdai kena kelumpung ilakai basketball jong ko all Bercham Cup kabasau da u additional deputy commissioner u Raja Brahma kumukongsan. Haga jingi dan rengkat uba Renald Kharkamni, General Secretary ke Nongpo Town Committee, u Anthony Suchiang, General Secretary ke Dorbar Senong Nongpo, bat kiwe-kiwe. Habagaran dengan negasngi na kaliang ki kongsan ke lapan pau ke jing kemen bat ai ke jingi ro ya keseng samla Nongpo proper. Kabana kawe ke senam shikawai pat kelanang ya beteng ban pen im ke kelumpung ilakai basketball. Kabalong ru kerensan man ailat iki samla banang kentiu ka kamel akai basketball bat bania daru iki samla ba kenla ban kiar iki jing sni boper kum no drugs bat kiwe jing di pembuat bat kilakit bokit ruang ru ya ka kenuhon seng samla baginang la ban chakri iki imlang saalang kamtam ban kentiu ya ka kamel akai sports Hagani kelumpung ila akai ya ka belapli perdah ka kalai trik uyayong da saki ya jing kon jaki kenuhon boper Bagentop na ruki kenhuan jaki shenrang bat kentai kibadan kat santeli ki kenhuan jaki shenrang bat santeli ki kenhuan jaki kentai na keleng ki jaga kentop na ka district East Khasi Hills bat ka district Riboy kibiya kun menekani ka nam la do na kaliang keseng samla nong po proper kala boru ya ka lucky draw ban yo ban pen pisa na ka benta ban penya kini kelumpung ilakai basketball Hakabay katarik ban penmenai ginong job kan long hak arpenyo trek uyayong Arhajar Arpusau ku bandai rup kesengi ban penkot Kasyat suk mensiam ke bajulong sisian hak jisnem hak lumpung waking hajayau shelong ya ke balapenlong daga seng khasi seng kemir kalau kutno hak jing ipo ipeng hak la asngi ubleh jeng ketayo hak ba syahajar hendrius pa lai pun rengot kele shimbenta hak ne kasyat tenrai jong ukasi Ka seng khasi seng keme haka katsan trik uyayong Arhajar Arpusau hapdeng kejing ipo ipeng kalapun kutno ya kasyat suk mensiam kabasis pa akat lai haka lumpung waking hajayau shilong. Mentaka kenti wala kaladon kejing bentut ni kebor kamariang nrele shimbenta shitrem daki syahajar hendreus pa lai pun rengot kirang kensai baki thai sopi kebalawan bane shimbenta haka syat suk mensiam jong kasnam Arhajar Arpusau.
Ya kini kesyat la sedang da kano kejat haka kat lai trik uyayong bala penkut pat haka kat san trik uyayong ar hajar ar pusau. Hashwa ban wan halumpung waking ladon shwa kangu kadem hayeng seng hamokar. Berkinong syat bat kidu halia kalayat syakalumpung waking hajayau. Kani kesyat kade kejing kerpat itrai kenrat da kesuk mensiam bandiang ti ya kejing ia jing isin ayu jungu. Kumalamut la thau ban le akababha ban roi kari di kebabiang kerukom kahok kesot kestat kanang kespa kahajar kanam keburam kebuit ke akor. La kerpat utrai kenrat baha kani kejing syat jing kemen. Un kerku kerdo ban baha ban miat ban pho ban piang unong syat unong kemen unong put unong tem ukmi ikai ukmi ya cinrang kentai balong uparakur parakha sudah baro. Dalapoi halumpung waking keladon biang kangu kadem kaduai kapiran haswa ban senang kasyat. Lasaki biginong syat halaki riam tenrai nela kene syat da kesuk kemen. Hakisnem ki bamenchua ya kasyat suk mensiam laju penlong hakisnong kitau ki it ki hima. Nrei na kejingwan ki borsen syar ka sorka pareng kaladon kejing syap tiang bakani kariti dustur ukasi kala banja rengai no. Kumta hak ar pulai trek undai wiang syajar praspa kandai kandai habalio ban seng ya ka seng khasi kidon kirang ba blelum ban penim biang ya kani kasyat ukasi hamokar. Badai ya kesnem syajar kandai spa kadwei balara ya kani kasyat halumpung waking balajer kerteng ya ka da kasyat suk mensi. Kani kasyat suk mensiam menchua ke de kasyat jung kun khasi karai hak baki kani ka rukom syat kisale kisnong hakiit kima e berkat hak takapor kim jufat kasyat suk mensiam sudai be kasyat aingo lani hak kasyat phur kasyat ibadai bat ka syat bat ka bat ki kleniam kisnong hathau kiit kima berkat te hakapot sensat pareng la itiang kum kani kasyat kemen jung ukun khasi khara ban aingo yu beli trai kenrat sistem kalai kuman jandu no te dia katakapor ba ndala seng khasi ka plai triku nai wien November hat traspa nai kendai bakirang ba seng khasi ungkat ki long kami katakapor kila yang lum ban perkat no ban penim ya kani kasyat ban ne kariti dusto jung kun khasi khara nangta kumta kila serang ban penlong kani kasyat jongka ban lum lang ni jad ban rio hi brokawai ki babat besno halak tenrai ban syat ai ngo yu blei trai kenrat sisen sistem hite mokar te ketika jaka mokar hadian ba lasdang buan pinong isim benta lai bakala red ka jaka te ha senam khat khandai spa khatwei kira noi kani kasyat seni spol lumpung waking ha jaka ka bakham he
Dia ndak lara ikan ikan syat kasih sya ni selumpung wiking haus nam arja ar ki ai jer keteng no ka deka syat suk mensin ti nadu kata ka snam khat khandai spak ar ngila tip ikan ikan syat kum syat suk mensin ka habau barok kinong syat kinong kemen kinong pot kinong tem kinong kmika kinong khiya ru ki wan deka suk mensin barok ai ngô yêu blei trai kan rat iki jing the sei i jing kan khu bo lo the sei ya ngi khun bedriu hau snam blood net no bat ha ka ju ka por ban ai ngô yu ban ngô ban dam hau ban kat pat kat pon hau ba un ai ka snam ka ban wan ru ba kan long ka ba khu ka ba kieng ka ba yat bet ka ba yat ti haman kiliang snam kinong sat kinang buon man lo snam thì kham tâm lên cùng ta cái ski khăn đũa hoa nhưng padio cái khen ta ski cái nông kinong san rồi ngay cùng ta ski rồi kinong sat kilawan buồn nak keleng ka di kasi ke jongi ka buat ke mariang ka buat ke sundrang ka dei hiru ka puar ka ti gimla ban dan bakal don hi ka jing penthut khniat rei wat lakatar kinong sat kim kenrandian ki pendap hi la kadaiti bala ka kamram ban simti ya ban wan ban shat ai ngo yu blei trai kanrat nong thau nong bo ya ki jing the sei ki jong u bat ka sing ka ha tang muri ru kada kenot ba hakini ki sngi wat kum ka nen ka ski ba penthut uslap upria air bro Kilong siya di Laway Mandalasi. Kalong Shihajan Rima Lansawat. Mati ulam shua, lom shisha kapa kodor. Hane trisna, amdan ki we patham ko.
te parlok da ketua ngila poi shika bakut jo ketuk kubor jengi menta kejan miet ngin se syam biang bat pil syam tayo ho kejuk kasngi bat ha kejuk kopor kublai shibo ne kopor jong pi bat tiasuk